ایروژی مجوره دوسیا کوچبران آماده کریه مجاره کوچبران دما کو ام دبیجن هجماره که مزن جو کوچبران لوی در انرژی چه کرد چه سوری وزارت نفخویا حکومت کردستان اونزانن بریار دا کو جبیست و نه ماه آداره ماه در باسبوی و ادی ویزا نده پاسپورتین سوری گلک صدمین ویانه وزارت گوت کو جبو برجواندیا گشتی ادی او ویزا ناده کسین کو پشتی وی دمه هاتنه کردستان نکارن ویزا خو بکن اقامه یعنی جی دریج بکن بری کو دما ویزا بداوی وره پیوسته او کسین کو ویزا هاتنه وی داره ادیش کردستان درکف تنه کسین کو اقامه اوروپا اقامه امریکا یا کانادا لسر پاسپورت وان یا سوری هيا دکارن ویزا ورکرن حلب چه سعدون نرينا هجمارك خلق سوري لهوليري لسر برياري استانديه جي ببينن كأو تشد بيشن امبارح كان المفروض طيارة مرتي وابني دو هفجينا من وكره من سوريا هاتن بو هريما كردستاني ليل فروكخانيا دمشق او روستاندن وغوتن حكومت هريما كردستاني ام اگاهدار كرنا كو وان فيزا جبو هلگرين باسپورتين سوري روستاندنه براستي بريارك زحمت بو بومن بتايبت اوز دي سالك من كره خوجي نديتيا تعرف وضع الاقتصادي بسوريا الناس هندزانن روشا ابوريا سوريا خرابه كس ولات خوش ولاهيب جناهله ام هاتن غریبی اجبو آلیکاریا مالباتن خواه بکن ام داخوازش حکومت هریما کردستان دکن کووی بریاره راوستینه جبر کو هر سوریک پیوستی آوی به پناگه که آرام وکو هریما کردستان هیا همو خلق دزانن کو روشا سوریه خرابه حالة زواج هنكو جوانيوان لقنصلخانين ولاتين بيانينا لهوليري قالوا روشاوان كسان شبه هل بد زرر بوان كسان بتايبت او كسين همو بلگين خواه لقنصلخانين لهوليري پیشکش کرنو قال لك حالة دن هنكو براستي دي باندوري لما سوريان بك صار كثير على الشباب قال لك باندورا في برياري لسر جوانن هيا بتايبت او كسين جبر لشكريا سوريا هاتنا دما جوان پاشخستنا لشكريا نزيك به ويدر كوج سوريا براستي هيفين ما قال لك مازن بون بهريما كردستاني بيأثر كثير هو هذا الموضوع انه في عالم تطلع اف بابت باندورا كمازن لخلقي السورية دكي بتايبت تيجي لمالباتان دكي وكي نمونا من دخست پشتی دمکه مالباتا خوشی بینم هریما کردستانی ام هیوی دکن کو حکومت هریما کردستانی آلیکاریا خلقی سوریه بکه